we appointee our present government. Now we Agradaa so bell now we jinaho. Now we chiao keke and Samahama Pam. That woman is evil. He planned to do whatever she was doing. Now here attention keke. Sadi no kokoye. Aye wabayo. Hey, what did my them what did me that be decided one? I'm going to dare her. Hopeson Adorye, we Jimmy for. Hopeson Adorye, mini one noon. Hopeson Adorye, oh my check. Hopeson Adorye, we a cramine. Hopeson Adorye, we a judge. Hopeson Adorye, me nigu wonu pe. Me tagu so. Me di me nasim pabwa. Me di chiwenim. Hopeson Adorye, we a kwasia. So bomb me din. Edi matem. Ewie. Ema me warning. Mitimi baby. Na me cow. Na wo bebo me din. Edi matem. Na wa wie abeka kyerem say me po di abe me ache me. Hopeson Adorye me ni wonum me anche me. Hopeson Adorye wo ma me twe me anche me. Hopeson Adorye wonum kan me anche me. Hopeson Adorye omotu mu kan me anche me. Hopeson Adorye wo ya boa me anche me. Hopeson Adorye when you fee me anche me. Hopeson Adorye ukwati wuo me anche me. Wo ya boa wo ya kwasia wo ya chimifo wo ya jegenchie wo ya kramai so wanti me anche me na kramai na di wo ma me ewo no. Hopeson Adorye wo ya chimifo pani kwasia pani jegenchie pani awa mobra pani awo nifa wonu pani awa chimie pani awo didi awo nom nkwan pani awo mfa wutin to sumiya so jawo yire kwasiam pani ewo ho ebedi matem ehwie atrate me se me boldin oba me ache me. Hopeson Adorye o ma me che me anche me. Hopeson Adorye watadie mu fi me anche me. Hopeson Adorye me ni bini egu wonum me anche me. Hopeson Adorye me jonso gu wonum kata me anche me. Kwasiam pani papa pani mu abrabo abiti kasa ni yanko na me reply kasa ni yanko Hopeson and no more Empress Gifty. ma body Hopeson Adorye Jimmy kwasiam pani jegenchie kramai edi ni ma me de wo no na wa chimie na woni mu nyansa na wode na no tutu bini mu. Hopeson Adorye wo ya kwasia sa wo ja wo yiri wo fie sama ba wo be threat me same oba threat me ni wonum bini. Hopeson Adorye be chiri mi kotum. Hopeson Adorye me mau just 24 hours. So me timi baby na me ka na wa go to TV so na wudi matem so want me anche me na kramai na di wuma me. Hopeson Adorye na kramai na di wuma me. Hopeson Adorye o support to what say pabu mu kan Hopeson Adorye wonu kan si bini. Hopeson Adorye kasani anko to aso no what the 800 no abred back almost stop it and this boys mun kote wo do ha mun to no. Hopeson Adorye wo ye chimi o threat me send me the $800 no akoma sa me Gyamfi and these boys enche me embo me fiti enne. Hopeson Adorye Jimmy focus yam pani jegenchie abuo jan amobra na wonam begi no wadidi wonam begi ni nuanu emema no wadidi. Hopeson Adorye I dare you so wanti me anti me antum me niku wonu pini. Hopeson Adorye sa threat no awodi ama me say NDC full soldiers embo me no. If anything happen to me in this country I will hold you responsible. WOKƆTE AWU kopeduro. Hopeson Adorye wo se apro kochi. Hopeson Adorye ho kan kodare. Hopeson Adorye wanimu tan. Hopeson Adorye me tawso me newoso amobra satuni jegenchie kwasiam pani chimi jolly mahamha tosi. Hopeson Adorye you leave your useless wife to come and threat my life. Hopeson Adorye I am your last stop. We are boa.
we ye kramai. We ye na kramai ta fini chemu. We ye no an kramai ta fini chemu. We ye mu bebrebe. Won prafo bebrebe and so kwati AWU. Hopeson Adorye, bema wo de wano ene di hye. Hopeson Adorye, bema wo ni ho. Na abo down na wo de nam social media. Na wo de adane kraman na wo de ye dede. Hopeson Adorye, me ni gu wanum, me town so, me ni wo so, me no mama so, me no papa so. Wo krenye frefre. Hopeson Adorye, bra, beti mi kotum. Beti mi kotum na ye momi tuo. Wo ya boa. Hopeson Adorye, wo ya boa. Se me ti bi baby ni me meka ho. Na sam wa ba no beka bi. Na wo threaten me life. Yanche me mome. Wo bo me di Agradaa. And you get the audacity. You get the confidence. Says a mimi bo di abemi acheme. Hopeson Adorye, do you think Ghana is for you? We are useless. We are bigger, bigger. Who can sa twe? We ni shono wate. We ni mra bo wate. We are jeje wate. We are chimi for wate. We are primum wawa and primum wawa. Hopeson Adorye, o ma me share. Bet me go to. Yamaya wa dress u chimi no. I would Jimmy wa my no. What's with about me so? Met sound so. Kwasia. When you fee. Kwasia. Who can kind Hopeson Adorye. Who can kind sa tray. Who tutu. Also put that two arts at sea. Hopeson Adorye. My body. But Jimmy Kotum. Abua. What you bastard. Kwasiam penny Hopeson Adorye. Awo papa. And the woman. Ebe wo no krama ne di wo mame e hye ene de wo tin wo chimi sa no Hopeson Adorye umbu de wo Hopeson Adorye, you don't respect wo ya boa for wanu twitwi fom wanu fi no audi bo mi di no for wanu twitwi fom se me bebe bia wo ka me yimi na sem paboa Hopeson Adorye ka me yimi paboa na me di twitwi wani so Kwasia, we eat two ni no, on the crowd respect no. We eat a shawini no, on the crowd respect no. We eat a cramaita fini, chemuno, a discabro modino, on the crowd respect no. Hopeson Adorye, menuenya. Until you arrest me, I am not going to leave you. Send me to me, baby. Na me modin. Now what be din? I bet him at them. I bet threaten me. Send me pet friend. We are boa. Hopeson Adorye. Why the pet friend at Chewo, ewo cream? A boa, penny Jimmy for, penny Jogan Chie, penny Quasia, to say Hopeson Adorye. Why the pet friend at Chewo, as someone foul, and our mamache, we yamo come, say June, July. Hopeson Adorye, won't balok, what's it? Won't balok, what's it? Won't fee, won't ye nyai Hopeson Adorye, one who can kind Hopeson Adorye. Hey, what me say now about Hopeson Adorye? Me say me, I will teach you a lesson. I will force you to respect. I will make you keep quiet. Me, Sammy Timmy baby. I will be coming. You think you can use a police to threaten me? Say what me back want to threaten me. Say NDC, full soldiers, moment. You meet me at the courts. You have threatened my life. We are kwasia. Wa pampa mu atutuo wo ho kro Hopeson Adorye wa chi kro wa no atotoro wa no nsu e bai se nwa twe Hopeson Adorye wo kam se kraman mini wonum bini me juso ku wonum me tagu wonum Hopeson Adorye na me be chia wo ka wo be bre enti na hia no ade wo yiri kodi ni twam e no de abra aboa Kwasia, Jimmy for Jajantchie. Hey, now be more damachi, Wafano. Unantemu a propro hati. Hopeson Adorye, unantemu a propro. When you fees in Gem, when you fees in and Chietrum, Hopeson Adorye, when you fees in Braco Boom, Hopeson Adorye, Mini Wonum Pini, we are Kwasia. I am giving you 24 hours. If you did not arrest me, mercy who? Mesu who kramaiba abua